Respect. Aba White Mark Cosmetics Manufacturing Company Limited abari kukorera akabaza ka Honeypot Herbal Gentle Wash nibamanyisa abashubuzi mwena kuba beyigurireho amadaji aho muri kubasa kutunga akabazi k'abakazi aka Honeypot Herbal Gentle Wash mbara mukashange ahari Buremba Road acombeko cyambara City Mall iyabireri nakumati omu Fresco Supermarket ninga ahari Mbaguta Street acombeko echa Easy View Complex omu New AK Cosmetics Shop eduka namba F05 kumanya birukiraho tera note mushanje ina emwe atano nibiri chinana nibiri chenda nibiri ninga note mushanje mukaga note 13 abiri nemwe nshanje na mukaga ukuriya kwendaje kunga shemere ndi kuryaha kandi yo ndi kuyo waje kungi mukamatizo kunyirira kale kiamani Rosemary wakahuta kayiko mu magara munyoni wanje no shemererwa noza kugira nkamagara marungi bakureba hanyuma ye Sande ayibambe noza kuntebeza Rosemary ndi kubasa kubaho ntajinywire ikiriza nguyo Rosemary ekyama kiryo mu Rosemary ekyo kunywa cya Rosemary hamwe n'amajyani ga Rosemary Herbal Tea nibikogwa muri Rosemary enyabarashana omujyanye omururuza esteem hamwe n'endimu beyamibwa ba UNPS teresime ya 005 cyenda na mwenda 03 abiri na mushana nange ya 05 mushanje ibiri atanu na mukaga 08 05 Taferwa programu y'omukozi buli lwakana shaisha tunichweka kuhika inane chweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru kukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari y'abantu Sky TV irakari y'abantu. Abanya-Uganda mwena namunonga balebi ba Sky TV lebe kigunda cha Sky TV chazama mwonyo twashuba twarya mbwenu hati twareta makazano ko kwangura urenda kwangura ente pichi omusyaka TV decoders nebinde birabo byamani ahizo barya kigunda leba ngo ine kupone yiwaguzire turyagira hakazano ka draw iwe waguzire kuponi oryo mukazano ko kwangura pichi omusyaka TV nanga decoders binagamba iwe chikuru
noija ofisi ya Sky TV ogure kuponi ogira otike oyiruke ngo biro bya Kigunda nebiro mushanu byo kwakana eryabere Good Friday a University ine biko mutwaro gwawe lero VIP okutahamune mitwaro ebiri emeza yagura mitwaro 50 zonka omujyanyi mukuru ni Prime Minister w'ihanga rya Uganda Honorable Robin Nabanja Kigunda kiryatandiko mukasheshe mpaka mu kiro busheshire ubwe turareba beshongozi bebembirwe Shiba Karungi Ray G Omega 256 na nabeshongoza vingi mnonga kuruga burenge bwizoba Karwasta Chazi Shine mu kiga Jack Kaziri Penny Patra na nabandi vingi mnonga hari yabo live band abataguriza barungi mnonga munywani wanje utaferwa izoberyo eri ryaberyo mutano mu magaragawe oyiruka ngo bikimwe cona kiryaba kiri live a Sky TV ebyo byona bishakirwe Radio 5 Star 5 Motel OK Fashions Haneport akuna kabazi kabachara MTN Uganda okwenda kumanya bukishiraho teresima yaziro mushanju ina nshanju atano nina nshanju nina nanga yaziro mushanju ina anani itano ananina 08 Kigunda cha Sky TV. Hangeri ya Kongo Mukandori President w'ihanga Kaguta Museveni yabugabuganaho ba chairman nakuletera enshonga mashatu ngakusyaho ndana Kwakunda jana gombwijire
inyongera kutangirira ugundi murundi enshonga agomwabazi oruga kwisyaho ndadana Kwakunda twagatandika n'abasirikare abakwika 15 nibo bahabwa ebendera kubasakuza umwihanga erya Kongo kukuma obusingi omukoro ogu gwayetabwaho abebembezi batari bamwe na bamwe mu district ya Kisoro. Aha mukoro ogwo kubakwase bendera aha mbuga nkuru eyabunagana Lieutenant General Kayanja Muhanga ojekire CDF nagira ngo ayina masiko mingi umurimo ogwo bari kuzakora mu DRC kandi ari kugira ngo umurimo ogwo bakuzakora tugo kurwana konka no kureba ngo ba leta yo obusinje nagira ngo ebariyo nibaza gukora tinkebyo ebibature ni bakora muri Somalia. Yes, we went in South Sudan, we went to attack the South Sudanese rebels who were threatening government. In Somalia, we went to attack the Al-Shabaab. But this East African Community Regional Force, its work is not to go and start attacking the belligerents there, but it's going to witness and ensure implementation of the decisions that were taken in the heads of state meeting. Kayanja Muhanga nashoborora ari kugira ngo ekiri kutuma abiserukari ba UPDF bahangura omahanga ago bari kuzamu nabo kugira ngo amahe aga Uganda getejerize kandi nigamanya ekigine kukora. The UPDF, you talk about, people ask themselves why we have been successful in most of the missions we have been sent to. Ugandans, I can assure you, you well know you have a very disciplined force, but you should ask yourself why are we always successful in our missions. Contingent Commander wa East African Community Regional Force Michael Waraka ahagizire ngo obwahati erizoba nibwe amahega ari kuza kusimbura okuza omuri Kongo okubasa kutandika gukora emirimo eyo kurinda obusinje. I wish to take this opportunity to welcome all of you on this auspicious occasion marking the sending out of ambassadors of peace and tranquility to yet another African country that has been under turmoil. Asimire omurimo ogukozerwe na mnonga ahamahe agubatendekere agariyonigaza omuri Kongo. For the support so far accorded from the time of mobilizing the troops, doing the pre-mission training, and now during the deployment time. Kano Michael Waraka nagira ngo obwahati ebintu byo kurinda obusinje nibyo bebembize kandi binekwe twazaje bakarinda omukago agishafikise kandi or RDC Wakisoro nagira ngo obwahati bahamize okwamahega ari kuza kutaha omuri Kongo na nebintu ebigarije kukora. We are standing here to assure them that today we are ushering in a new chapter of our sons and daughters of UPDF who are going to a peacekeeping mission and bring stability with our brothers in the North Kivu. Elizabeth abamahe nibo basimbura obubine buri kimwe cyone kikubetagisa okutandika kuza omuri Kongo okukora emirimo yabo. Amakuru agagasha kwa Atweire Adonia. Ago gagari amakuru ga UPDF katubashabire bagendeje bakore emirimo yabo kandi rahanga abarito umusinge twayongerayo umugandi abebe umwebembezi w'ikibina echa NRM kandi umukuru w'ihanga Western Welcome Dr. Museveni yasima abahagizi ba NRM hamwe n'abebembezi abo kunde kibina kandi yabashaba ogumza muno bahagira intekateka za government kubasa kwiha ihangomboro ebi yabugamba ubuyabugabwa naho baciye amani bentebe yo kubanza omuchaye cha kololo.
ari kugaruka mu bimwe aha bintu ebi abebembeza babagambireho kurabira umwebembezo w'ubatorine Mayombwe Daniel Kigozi President Museveni ahigire abebembeza aba ukubasa kwetegereza eshonga ezikwatirina n'obuhereza obari kwa abantu bona. President Museveni agizire ngo bwahati hariho ekintu kisya ekizireho aho kushanga ngo abakozi ba government nibeyongera ngo kandi obo bakwetengana sente nyingi ezo gukora ibintu birime nkuto amashanyarazi ebyamagara hamwe na n'obundi buhereza obari kwa abantu bona. Nagira ngo om budget ekuza kwija government neja kwetenga kozesa sente eziri kurenga trillions 50 kandi ahariezi trillions 8 nizija kuba ziriyeze mishara. Ahashonga y'ebyo bwegese President Museveni agizire ngo obwahati amashomero ga primary hamwe na secondary agari kumanyonka seed schools nigija kweyongera bitu nagira ngo obwegese oburi kubasi kandi bwija kuba buri omashomero kandi ngwago amashomero agari kuraza abana nigatwara sente nyingi aha bintu ebyari kugira ngo obwahati hariho kufa aha bintu bikwatiye no kwegesa ahamwe na no kubasa kurisa abana aha mashomero. Ahashonga eyo kwiba obururu President Museveni araganise okwija kuganiraho na nabebembezi okuruga omu division zona eza Kampala. Hakuje kibuga ekiyonjo President Museveni agizire ngo nibija kwengera kutaho ebintu ebyo kuyorera mu kasasiro omburingwa obwa mita 200 omu kibuga cyone cya Kampala. Ori Secretary General wa NRM Richard Todong ayerekire okushemererwa ahabo obuhagizi obwabekibina borekere chairman wabo President Museveni. Ayongere yahiga President kugira ngo obwire kuburabe bwashire ayijagaruka yesimbe abo kugira ngo bone bacenda ngo yesimbe kandi betekatekere ku mushagika. Abandi bebembezi ababire bari mu rukiko babire bari mu omuri Vice Secretary General wa NRM Rose Namayanja, Director wa Mobilization ahabwa NRM Secretariat Rosemel Seninde hamwe n'abandi bakuru okuruga abatuze kurga umuri busongola district ya Kasese nibe murugunya abwengutumbi ezikurga umunshozi na za amarwaro aba nibagira ngo bakazi bingi na munonga benda batungire obuzubu abwengutumbi hamwe n'ingendo ndingwa. Omwaka oguhwire hakagwenjura y'amana mu district ya Kasese eyasisire ngudo n'entindo ekiresireho obuzubu omukutambuza abarwire omumarwaro kurgira abatuze enguto nyingi ziri mu mbera mbi ekiresire kufa kw'abana bato bari kuzarwa. Others are delivering the way and for that longer journey we get problems of the women to lose their daughters and sons in the way. Baya twaribyanyibi ukasangana omundu anganaenda kandagala nondi abire hetuka habwa bikungule binene eribya bikabasumbuga banganatomerana. Abantu bashaba government kubirukangirira na mnonga hawa bakaza bari kufa bari kuzara. Hosi yetwe nungo kuba biri tuimbere hosi ya Yesule tukanza ebi health center for nukune tutanga fungubuwa chiche ubweribye sifangata saendra isyanzira nyiri tukayikuko hosi omundu nyabira lemerero kizibu cyo rugudu lwanfe lufu era tugenda kufuna tufuna wana omulwade nayo kumutu okudalirwa endala kiba kizibu olwensonga ekubu lyanfe liririzibu nnyo motoka tizisobola kudero kutwala omulwadde. We tukasaba government itokeribya iyikadimetinga omulwere wosiwosi obane lumekeki obane kale wosiwosi omulwere. Bari kugambaho na Sky TV abebembezi b'ekyaro bagira ngo bakagambaho n'abakuru bamwe omu district. Health has built a health center 3 at Isule. They are working on OPD, a maternity ward and staff quarters. So as Maliba sub-county leadership, we are still requesting the government that since
They have built good buildings here at Isule. We are requesting the government to upgrade this health center 3 to health center 4, because this health center 3 is serving the whole constituency of Songora North. Ubwahati nibakozese biti kushiriza abarwire omahande miche. We are carrying them on sticks from their houses to the hospital here, to the health center 3 here. You get a patient from hard to reach area. We are getting a challenge of carrying that patient to get service delivery. So I'm requesting the government to work upon the roads. Or State Minister wa ICT na National Guidance Godfrey Baruku Kabyanga arikugamba ho nabataka yagira nguto nyinji zikasisikara ahabwenjura bitu engute za main zuri mukorwa gashaka muhindo Gerard omurka sese ahabwa Sky TV agensho. Twagumizamu omakuru agandi agakushanaho nagwa wengutumbi orikwebembera irwaro eribanda hospital Kagango mu district y'Ibanda Sister Stella Kobusinje erizoba yataho akesharingo ahabwengutumbi erikuruga omuribanda yokaraba Kagango erikuza kitagwenda. Sister Stella Kobwesije ibihabwamo mukashishekera izoberi wanyuma yo mukazi wenda wabanazo mwijoro rya Kagongo kuzara ubwo mungu utejo no wa boda kachafe atakazire akasheshe ndakagire mu office hino mukazi wenda owagwaho twena twatwirukanga kwija kumwihaho nkonorana no ruguto kurukusha abantu bona basubirwe na mununa bo kwijomirwa romu na ambulance zisipani twara abarwire na mununa babarukubi turiyo tusobirwe turukumanye turukora orwo ruguto ebyina nibingi turuguto kureka nentabire. Sister Stella yagira nkirwa rya Kagongo mbashashura mushoro mwinji mnonga kandi abanyinura tibari kubafa mkuntu wena rukolo mirwaro munashashura mushoro ngire nkirwaro nkanagira police nagambire na DPC ngo baterezo rusha to demonstrating ninga tworeko kwesharinga kwitwa abwo rugutoru konka yanje ngumbe ntegereza abako abayinura bakabariyo nibaza kurukoraho tutiro muranga mwinji tina hanta hitakagambire abwo rugutobu na nugamba accidents zikubaho injantu tukubasa korito nk'abantu ugu yagira ngo abantu binji nibafero magaragabo ahabo muhandogwe injantu za kwate bendera yitu tushiriza abakazi bita bakuzara tushirizo bwano bugwira mpaya tuzo mu ruguto twesharinge bamanye kituruho abo batwine cyangwa twakubasa kora cyano kwesharinga kugira ngo bamanye okushasire abo ruguto. Abataka bagira ngo bagambira bebembezi bibanda municipality na nibanda district okoro rugutorwe konka banjire byo mwe tugambaho hine pshendi zo ngijaha yaheza gwane sahezi irwaho bweno bantu mwe tukugiranti ni government ningachi government tugerizeho twasobora nkaba councillors twazo mu councils twagamba haruguto konka tine ekikwenda korwa misho no rugudo njano reba nebirombe mo twate babitiro mu rugudo imotoka zo ziriyo nizipakira musenya umuntu noza kuvuga kuzaka gongo inyama zemba zone z'amabondezi niziba zaruhire ambulance tizakira baruguda izo mutwe karuga ruguda bwo bine byatusanga mu kisimbo sasa kuhango habwo kureba bamwe mbebembezi tekumana no kwenda kusisa government ya NRM ngutekora kanyoni ndeba muzeyi agize ibintu bingi abikozire no rugutorwa Kagongo rukabe rwakozirwe konka ekizibone kintu kimwe abantu bine okwesikaska tibine kwatanasa kugira ngo bakwatanize kintu kimwe babanza bakikarire baheza arikugamba ho na Sky TV ahasimu Happy Herbert Mayanja or chairman LC5 ahabwibanda district yagira ngo nawabire yarangirire akesharingo ahamuheru kwechukusasa munonga no kubaninda bo mu ruguto rwa Kagongo kitagwenda uruguto rwa sisikire munonga korase katinguka kigira ngo niza kwata tractor nkabisaraho ngo ntukoma kandi abo kwenda kunkoma tabakwenda kubukora. So I want to appeal to the government of Republic of Uganda, especially Minister wa Works and Transport na members of Parliament mu Kampala mutuyambe mugambire Minister wa Works and Transport aize akore uruguto rwa Kagongo kuruga ahashero kuza Kagongo korasi yabo bagigarireho kitari yeco naza kwata abantu banje twahatema mutukomeje. Gashaka Stephen Mujuni ahabwa Sky TV agensho.
katamye ngo abebembezi nibaza kutaha umunshongezi nibabasa gukora umuntu wa hansi enguto nkezi twayongerayo umugandi enyuma ho tukakuretera imbuzi y'umucyara Farida Chicuncu ogu akazabujuma bya ARVs ningashi ibya sirimu kumara imyaka mushanju wanyuma yo kuza umwirwaro Runyankore Health Center 4 bakamugera ngo ayinendwaleji kandi atajine bwanyuma akirikanjira amateka kandi rizoba kwa kuri ukura umushango gwe aha birabera na bibiri byo kwezo kwa kabiri umwaka ogu Sky TV aho mu enshonga tukakuretera imbuzi y'umucyara Farida Chicuncu urugambo rwa kuba yamizire ibijuma bya ARVs ningashe bya sirimu kumara imyaka mushanju bwanyuma yo kuza umwirwaro Runyankore Health Center yakana bakamugera ngo arwirendwareje akaza hirwaro akagira kuchebezenda yashira hirwaro bamugira ngo uza kubanza kuchebera sirimu kuba muchebire umushaho yashangira midwife yamugira ngo oyine sirimu so bamutangise mbazi immediately ngo atakaturwa umwana byo mu ndaka koko yatanduko bo kumene mbazi sya ahimbazi yatangiye kumusisira mukaza akatandika kubura mani akatandika kubura businge nikashoberwa umwaka gw'2017 amagara g'umucyaro gakaba kubi nuko kutwarwa umwirwaro bakagaruka kumucebera bitu bakashanga atayinendwaje bwanyuma yebi umwaka gw'2018 umwami Salimu Kisoro ori umushija w'umucyaro ogu akatwara umushango umukoti nahababa ukwata amagara g'umucyara wijaga umushango ogu gumaziro wireburingwa nukurwa umukoti kandi rizoba gwahurwa umukoti aho murembo rwambara koti ubutwaheruka umukoti kote ke aba roya ba Shema Municipal Council na ba roya ba Shema District bakashaba ngo nibenda kuhinduramo umunyetonga naho yabo ningo mu defense yabo so bakashaba rusakoti ngo eba horsa bahinduremo nangu yo Shema District Local Government keta katire mu defense yayo zoba twayiza tukumanya ngo nico kirabeho konka no representing Attorney General ninga government bagira ngo process bagitandikire konka tubakafunde confirmation ningo kwikiriza kwa office ya Attorney General so bashaba obwiro bundi kugira ngo kote bahe bwiro bundi Attorney General ayine kubanza yareba enyentonga naho yabo yibatebekanise then babone kugiteka umukoti umushango basegumizamo so umushango baguha 2025 kugira ngo ibyo nabyo byahwire then gubase kugumizamo 2025 byo kwa katanu ngono gw'2018 haho imyaka 5 turi mu mushango kandi ko kuza kureboreba ngo tugukatandikire kwenyine ko umukobuzurizi na naki bikorataho byona konka gurumuni gutekinga shape habo kuba hakaba impinduka nyinjo mu judiciary covid baramuzi babatwara ba leta bandi but now nindeba umuramuzo utwine gurumuni gutekinga shape gurumuni gutekinga direction so nitekateka 2025 byo kwa katanu shime kuba twine direction buri kintu cyona kiri ya record deno mushango gubase kurwa kandi koti nekimanya ngo gumushango nago nugwira kandi nugukwata ahamagara ngakitabaza so intekateka neza kugeza guhereza ubwiro bw'kwetaga kugira ngo abasa kurwa gwaho ago n'amakuru g'ubusasi katamye ngo ahibe yirkanjire umukoti nibaza kutungayo uburenganzira bitu n'abashaho ningashi abona be byamagara tubashemeje kutwara amagara g'abantu nk'ikintu ekitine mugasha ago ngo twatwinire umushweka cyitse cyo kubanza umakuru agenshonga twaza kumura mukace ntindika n'ishweka cya kabiri utarga Sky TV. Sky TV, irakari abantu.
abanyayuganda mwena namunonga barebi ba Sky TV lebe kigunda cha Sky TV cyazama mwonyo twashuba twarya mbwenu hati twareta makazano ko kwangura urenda kwangura enti pichipicho musyaka TV decoders nebinde birabo byamani ahizo barya kigunda leba ngo ine kupone yiwaguzire turyagira hakazano ka draw iwe waguzire kuponi oryo mukazano ko kwangura pichipicho musyaka TV nanga decoders binagamba iwe chikurija office ya Sky TV ogure kuponi ogiro tiche oyuche ngwabira bya kigunda nebira mushanu byo kwakana eryabe good Friday a university in biko mutwaro gwawe lero VIP okutahamune mitwaro ebiri yemeza yagure mitwaro 50 zonka omujyanyi mukuru ni prime minister wihanga rya Uganda Honorable Robin Nabanja ekigunda kiryatandiko mukasheshe mpako mu kiro busheshire ubwe turareba beshongozi bebembirwe Shiba Karungi Ray G Omega 256 na nabeshongoza vingi munonga kuruga burenge bwizoba Karwasta Charles Shine Mukiga Jack Kazire Penny Patra na nabandi vingi munonga hari yabo live band abatagurize barungi munonga munywani wanje utafe rwizoberyo eri ryabe ryo mutano mu magara gawe oyiruka ngo bikimwe cona kiryaba kiri live Sky TV ebyo byona bishakigwe Radio 5 Star 5 Motel OK Fashions Haneport akuna kabazi kabachara MTN Uganda okwenda kumanya bukishiraho teresima yaziro mushanju ina nshanju atano nina nshanju nina nanga yaziro mushanju ina anani itano ananina 08 aba White Mark Cosmetics Manufacturing Company Limited abari kukorera akabaza ka Honeypot Herbal Gentle Wash nibamanyisa abashubuzi mwena kuba beyigurireho amadaji aho muri kubasa kutunga akabazi k'abakazi aka Honeypot Herbal Gentle Wash mbara mukashange ahari Buremba Road acombeko cyambara City Mall iyabireri nakumati omu Fresco Supermarket ninga ahari Mbaguta Street acombeko echa Easy View Complex omu New AK Cosmetics Shop eduka namba F05 kumanya birukiraho tera not mushanju ina emwe atano nibiri chinana nibiri chenda nibiri ninga not mushanju mukaga not 13 abiri nemwe nshanju na mukaga ukuriya kwenaje kunga shemere ndi kuryaha kandi yondi kuyo waje kungi mukamatiza kunyirira kale kiamani Rosemary wakahuta kahiko mu magara munyoni wanje noshemererwa noza kugira nkamagara marungi bakureba hanyuma yesande ayibambe noza kuntebeza Rosemary ndi kubasa kubaho ntaginywire ikirizangu yo Rosemary ekyama kiryo mu Rosemary ekyo kunywe cya Rosemary hamwe n'amajani ga Rosemary haboti nibikogo muri Rosemary enyabarashana omujanja omururuza esteem hamwe n'indimu beyamibwa ba UNPS teresime ya 05 chenda na mwenda 03 abina mushana nange ya 05 sanjibi atano na mukaga 08 05 konga shunze kanibo kira kweshongora totera yo kamu ichenda monywe kabiriti ichenda monywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhira waba kurungi amagara gonda waba kabiriti ichenda monywe kabiriti kabiriti energy drink ora kacunchumuro kanywe karakumaririho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda kushobora karyo maduka no masupermarket gono mwihanga eresime ya 05 chenda 92 85
turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu bingi abaryokwe habiremu obutikirizana habamu n'obutabanguka omu maka turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otine obunanizibwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television omu program nyamurungi eya Love Drive erabereho buri Rwakana na Sunday shayina n'ecweka paka shayitano n'ecweka ez'omukiro sakwa ntukusiyaho amabaraka g'abantu harimu enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho n'obuhabuzi kuruga abantu abaryokwe nanye omuheereza wawe Olivia Kamusime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platforms zona Sky TV UG Official Sky TV irakarya abantu Otaferwa programu y'omukozi buli Rwakana shayishatu n'ecweka kuhika 4 n'ecweka z'omukiro nanye omuheereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono njija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru kukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakaya abantu Ekigunda cha Sky TV bagala nnyo kale wetale muwomya owomya oli wakabi nnyo kale byekole muwomya anti owomya. Hi my beautiful people of Mbara, it's Shiba Karunji aka Swag Mama, and I'm super excited to be performing for you on the 7th April at University in Mbara. Ekigunda cha Sky TV showtime okutaha muno mutwaro gumogonka lero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kache emitwaro 5 yonka yaba nstaha mo kutandika na shaha 8 zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanye representers bona ba Sky TV okaganira nabo live and clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po okwenda kumanya bikiraho teresime yaziro mushanu mushanjina nshanju 5 nina shanju nina nango tere yaziro mushanu 0 emwe 9 2 8 2 4 3 buli Rwakabiri shayishatu n'ecweka kuhika 4 n'ecweka z'omukiro otaferwa program omuhingi n'omulisa aha Sky TV urukwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopana lyabo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2 okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make lero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Program party time aha Sky TV na nyamwereza wawe ainenina buri Sunday kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazi niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga bushitamehe nyini na nyamwereza wawe ainenina omushiki wanyu. Sky TV irakari abantu. Nyongera kwebaza iweno kiri Sky TV noreba agenshonga ishoke cya kabiri twakiguraho n'abatuze mu Kisanga B Nyamwamba district ya Kasese izo bari anyumwaziyo bagwerirwe akagwe bwanyuma y'umwana w'ikibine cya Mukaga Ahishumeria Infant Preparatory School okuterwa amashanyarazi akafera. Umugenzi amanyure nka Julia Bira Vicky w'imyaka 16 Mahara wa Misika Thromon omutuzi wa Saluti A
nagamba ko barubatsira hawaya y'amashanyarazi gwiro munjura nyamwinyi mumbere Isaiah oyerebereho n'ameshoje wabe nagamba ho na Sky TV agizirengu arebere waya z'amashanyarazi nizigwa nizakomorro ikirigireho kufa kwa magara g'omuntu yawonge enkuba ngetandika okutonya netonyira ddala ng'erimwe kibuyaga mungi nnyo kati newavaayo waggulu ngwa abaana bava mu katale nga balina emmere kati netuba nabo ku bbalaza ng'enkuba twagala ekendeere naffe tugende mu byaffe kati abaana ne bagamba nti enkuba etandika okukendeera leka tugende waka leka tubatwale ne bakola ki ne bagaana kati bo ne bagenda babadde batuuse eno wansi nga bagenze ntubivaako ne wajja motoka nga ya taxi enzikisa ebadde kutte kati nekuba late mu kkubo kati nendaba omwana ng'agudde wansi nengamba bendi nabo nti omuwala ava wano amasannyalaze gamukubye ate ayetombitira umeme ahabo butafa amagara g'abantu omumirimo yayo ndewo motoka nga y'amasannyalaze yepakinzaawo omwana wafunidde obuzibu wafiiridde netumugamba nti akubire ab'amasannyalaze bajjeko amasannyalaze ye n'akwata motoka ye n'agenda endala nejja nekubamu nankani mataala ne bamulaba ng'agudde wansi amasannyalaze gakyaliwo dakiika nga 3 nevaawo nekyuka ne bagenda dakiika nga 3 netulaba ate nga bagagjeeko ate tusaba abantu abalina emiti eri kumpi n'amasannyalaze ku miti gy'amasannyalaze nga miwanvu nnyo eyita ku bikondo by'amasannyalaze bagijjewo oba bagiteme tusaba ekyo kugira isho mugenzi agizirenga omwana agira ishomera hurire nyina nuko kumutuma mukatare k'ebyokurya akama market amashanyarazi nuko kumutera nargayo ikimurigireho kufa newunisa mwana wange kufura mu butandwa ngobo bamasanyirazi mwana badde avudde ku somero natuka ku mama we akolera wali ku kyuma kya mabulungu kati mama we namugamba nti muko mwana wange kati genda mu katale kutugulire ekyokulya kati omwana badde aveeyo wagulu amasanyirazi kwe kumukuba Msika Fromino muringo gumwe na yetombitira umeme okuturaho kwiha waya z'amashanyarazi hansi ikirigira amagara g'omwana we kwaho ati yashaba government kumuherezo buringaniza nzevuna n'ekitongole kya umeme lwesonga tibalina vunanizibwa kati balina egerigisi kanjogere oyinza otya kulaba nti kimanyi buli kimu kyonna kibeera ku intaneti osobola otya kulaba nti eweeyo amasannyalaze ekutuse newatwala ebbanga esawa emu nga tonatukawo kati mugambizi wa police SCP Fred Nanga atizirenga polisi yatandikiraho no gwayo ogwokuchondoza usually when a wire gets to cut or break a live wire in such circumstances they proceed and disconnect electricity. They proceed and disconnect electricity and then come up with arrangements of correcting that electric wire problem in the area. But where there is negligence in that arises out of poor response, and then you find a victim, an innocent victim like that, stepping on a live wire and getting electrocuted, then we have to put to task the officials of Omeme, of course, what time did the wire, how was their response, how comes they didn't detect this in advance that led to the death of this girl victim. ahito akorra makuraga omutumbi waguri akasese mochari okushwijuma gasha kwa Gerard Muhindo wa Sky TV enshonga.
Agwa n'amakuru go busasi okurugwaho omuntu wawe umumbera nkejo katushabe mukama ayongere kugumya abekaye kandi ombere gumugenzi mukama aguhumuze musinge twayongerayo umugandi wabireho umunyeshengero wa district ya Rengo okitinsa Mary babiri kabanda yahiga abatunji okwatanisiza hamwe naboro kureba ngo babasa kutungu Awekitinsa Mary babiri kabanda kugambe ebi ya ebemberemo abana ba St Jude SS cyabakuza omukutayira abana ba Nazareth Children's Home abakushangwa kaire kito munyendo mu Masaka City aba batwarire ibintu nkashukari omuceri sabuni nebindi bingi okujja mu budde buno obwakalema mukama atugamba nti okuwaayo akatono kasinga okusasira okungi nodawo nosasira nga tolina kyowaayo njagadde abaana bano abesomero bayige nga bakyali bato nti okukwata n'owaayo koolina kirungi omulingo nigwo gumwe Mary babiri kabanda yagira ngo abantu abateine buyambi nkaba bashemere kuyambwa okukira munonga ombwire bw'ekisibo nk'obu Andrew Kinsambwe orukura Nazareth Children's Home yayoreka ebintu ebikubateganisa nk'ibura lya sente ly'okujanjaba abaana aba hamwe na school fees yo kubashomesa ate bashaba gavumenti hamwe n'abantu abaine obuyambi bona kugumana babahereza kurebeka ngo bayamba abaana aba tusanga okusomozebwa kunene nnyo okulaba nti okujjanjaba abaana abo si kintu kyangu okubaliisa okubasomesa kubanga tukyazitoweredde okufuna specific person asobola okutufandinga okulaba nti tumalawo ekizibu ekyo yayongera riko kuba kutunga abaana aba arikugira ngu obwiro bwingi abaana bano babatoratora amahanda banagira abazaire babo nabo nko kubeyaho kugezaho kubahereza obuyambi engeri gye tufunamu abaana bano basangibwa mayumba nga basibiddwamu okumala ennaku nga ziizo nga talina kyalya talina kyanywa by their biological parents. The good Samaritans are the ones who pick them out ne babakwasa probation office oba egombolola ne lisobola okulaba nti baba connectinga ku Nazareth Children's Home. Abaana ba Sky TV agambaho nabo abarumu reste nankasi na Daphne na Bare nabandi bagira ngu abaziire bagume bagezeho munonga okureberera abana babo omburungi no mbubi abo kubana babasa kuhinduka abantu bo muhendo omumeisho boli bofunye omukisa ngo ozadde berera nga omwana okubanga abazadde bano kibakola abaana baabo kati muno tusobola ofuna mu president owencha ne nga talina maama nga talina taata abazadde naje muli bambi tubasaba nga ffe abaana mulekerawo okusuula abaana kuba tomanyi mwana okyasobola kubeera gye bujja abamu kufe naffe sinti abazadde baffe balina naye bagezako ekyo ekitono kyasobodde n'agatagata natuleka ne bateeka mu masomero ne batuwa ekyo ekitono kye basobodde kuba sinti naffe tufuna buli kimu naye ng'omuzadde bw'oba osazeewo okuzaala omwana gezaako akakatono koyina ofuba okubeera n'omwana okuba tomanyi kyalikolera gye bujja bayongera bayebaza ow'ekitiinisa Mary babiri kabanda abo kubahereza obuyambi obu kandi basaba abantu abandi abaina obuyambi okugumana babahwera nkulidde wano ku Nazareth Children's Home kuva ddala nga ndi mwana muto nga nina emyaka 4 bandeeta nga sirina kye nnina nga ndi bwentyo bankuzizza okutuuka wano nga bwendi era nebaza n'omukyala babiri kabanda nnyambyeko okuba nga nsobodde okusoma kuba kati ndi ku bursary ku St Jude era mwebaze nnyo olw'ebirungi byonna byankoledde era nsaba mukama munyamba mwongere omukisa amaka g'abaana aga Nazareth Children's Home gakatandikwaho omugenzi Sister Josephine Namakura omwaka gwa 1998 gagenderera okureberera abaana bataine ekihwerwa kandi obwahati nibareberera abaana 30 konka nibagira ngu bahitya abaana nka 3 abo barikureberera gashakwa Kintu Noah aba Sky TV enshonga bo abashaho abombyalo ningashuba VHTs bashaba okugumizamu bakakora emirimo yabo gye no barabine bingi ebikubateganisa bari kugambaho n'abekitongore ekya SCODEV ekitari kya gavumenti omu rukiiko rw'omwaka omubuherezo bwa rubirizi ba VHTs abakozire gye behirwe birabo
ebyona beire ahamagaza district ya Rubirizi ahi bakuru babashaho abebyaro ningasho ba VHTs abakurenga 40 nubaganireho n'ekitongore ekitari kya government ekya SCODEV kongera kubangurwa ahabuhereza na munonga obwa family planning. And the project is basically there to strengthen community family planning. When Daktaris abacharo, then nabashaho nabo still we train them 2 from each 10 facilities where we attached. So Kabashaho, we are so grateful and so thankful for having you as part of the backbone of this project. When these people trained, they trained even health workers. That is ACODEF. Health workers were trained on how to give long-term methods and also how to screen for cancer of the cervix by this same IP. So when these people come, they not get only family planning services, they also extend to cancer screening and they know their health. Ori omwezi wa RDC abwa district ya Rubirizi omukyala Robin Mirembe ashabire ba VHTs okuhababira bashaho na munonga ba government abakubatwariza kubi. Whichever center we go to, the VHTs around. Clap for them. The VHT is around and they are ready to learn. They are ready to get all these things in their head. They are trying. You can find a VHT working as a nurse, sincerely speaking. If you find any problem with any health worker you are working with, tell us. Just tell us that such a health unit, the health worker is ABCD, doesn't comes in science for another, does this, so many things. Omukugambaho na bamwe ahaba VHTs aha mukoro ogu bashoborire kubaganyirwe munonga omukitongore ekitari kya government ekya SCODEV. Nkanyowe nka VHT ndwaro bwire nshomesa omukazi nsanko bwire mbana muhire rufaro no mangu yagenda atakibaya ka health center akabana habanda bakazi hati bakamutamisa family planning kana namuje mutayimu yanje baza kagaruka akareka za family planning katika investors chamani screen time LC1 chairman and the regulation is if you are chairman LC1 you can't be VHT because the chairman LC1 is the one who supervises the VHT. Can you supervise yourself? But we told him, can you stop being a LC1 or a VHT? All of them were very sweet. But I'm told that the VHTs are not paid. I don't know why you wanted to be there. Maybe you get respect. But do you know, passing in the village and everyone recognizes you. It's very important. Amakuraga gashakwa Sharifu Murungi abwa Sky TV agenshonga. Hebare mnonga Sharifu Murungi aba makurago ago ngo twatwinire umushweka kitu cya kabiri ecyamakuru agenshonga. Twaza kumura mukace ntindikane shweka kitu ecyakashatu targa. Noyenda kuchinga enzu yawe ayinenye jina furemu zazo Omunya-Uganda reka nkwanzurira bamagezi super furniture abarukushanga omutawuni ya Rushere abantu bo bonka abakuretire ebintu birungi kandi bikine n'omutindo gwensi yona bine entebe za sofa sets omusize n'ombika byonna ebitanda omusize zona n'ombika byonna bine amashuka blankets bed covers obutimba bw'ensiri pillows dressing mirrors bayije kandi bakugirira imfaratsi y'omutindo ombika byonna za kabada ombika byonna
bakwiniriza curtain roads ninga ibyuma byokuhanikaho za curtain carpets ombeka byona kandi obuzo mutindo counters ezo mu office cushions zo mu ntebe ezo mutindo munonga enyigi na n'imyango yazo dining tables ezo mutindo bakugirira coffee sets ezo mutindo munonga emeze zo munju kandi bagaruka bakugirira na wardrobes sideboards ezaman munonga kandi zo mutindo na n'ibindi nyamwingi kandi wagura ibintu byawe umba amageze super furniture babikutwarira kandi babikutira umunju yawe eyengengeta abanyarushiri mbashanje opposite na Yugaford kandi bayine na branch ndijo around about opposite na Ibosako abayibanda bashanje ha Jubilee Street hehi n'umuzigiti kwenda kumanya birukiraho tere nambezi 0 5 na mukaga cyenda nemwe cyenda ningashi 0 5 abiri na mushanju 0 mushanju cyenana magezi super furniture niyo answer. Aba White Mark Cosmetics Manufacturing Company Limited abari kukorera akabaza ka Honeypot Herbal Gentle Wash nibamanyisa abashubuzi mwena kuba beyigurireho amadaji aho muri kubasa kutunga akabazi k'abakazi aka Honeypot Herbal Gentle Wash mbara mukashange ahari Buremba Road acombeko cyambara City Mall iyabireri na kumati omu Fresco Supermarket ninga ahari Mbaguta Street acombeko echa Easy View Complex omu New AK Cosmetics Shop eduka namba F05 kumanya birukiraho tera not mushanju ina emwe atano nibiri chinana nibiri chenda nibiri ninga not mushanju mukaga not 13 abiri nemwe nshanju na mukaga. Sky TV irakari abantu. Ninkwakira umushaka kitu cya kashatu ecy'amakuru agenshonga twakiguraho na division kotumasho abwa makenke Barracks irizoba yasinyisa umwami Sulaiman Natukunda umushango bwanyuma yo kweta ecyatari. Sulaimani nagamba kuba yabingirwa mu mahe umwaka gwe 2016 ari ya ranka ya private kongo mu kwezi kwa kabiri umwaka ogu akakwaturwa mu Barracks makenke bwanyuma yo kwijana yeta RA 216429 Captain Sulaiman Natukunda inambere yo mazina gondijo muntu wamanywa nka Captain Osia Rebecca twinomjini ukurigira amabe wa government Captain Amos Amina mshango y'abantu bakweta abasirikare batari basirikare iyongire ikirikushishya izina rya UPDF ashaba koti kwereza cyababirwa ikibonerezo kikumara kurebeka ngo yabe cyo kureberaho ahabandi kandi we Lieutenant Mark James Amondi wolo yawakikomwa yashaba koti kwereza kikomwa ikibonerezo kiringanire abo kubaruire kansa kandi atwire natunge mbazi a Cancer Institute mbara aho cyangwa ngo before you is a sick man. Is ailing from cancer. And has been getting treatment from the Cancer Institute in Mbara. Omukutwa mukwa koti uri chairman wa cottage Kanokitwara Rogers Diksoka yagira nkoti yahuriraje mbaje zombi ko kumutwero mwaka gumwe haribura umushango omurundi gumwe. Most sentences to run concurrently. Omuringo ngo gumwe mejani insima rwemjuma uri mugambiriza mukuru wenkambi niyemwe yahiga abantu kwetantara kujware bijwaro byamahe batari basirikare abo kuba icyakabikamani abamwe usanga bini jackets mu motoka abamwe n'ibindi herting bijwaro byamahe kuba kwa bintu umusirikare yafo usanga babisigaza ngo kubikoze sati bijwaro byanyu nimba habura ngo ikijwaro cyamahe cyona ikiriyokwe nangu nebyo bikweshanize byamahe mukoze sakurinda mu babantu
ebijwaro ebyo tubikwikirizibwa mu bigarire mu reporting obusoborozi. Yayongera yahugura n'abakujwara ebikweshanise ebijwaro by'amahe obutabikozesa kutinatinisa abantu akuba wakwatwa n'otwara omu kooti y'amahe kandi n'obonerezebwa nk'omusirikare. Oleke kukozesa atayazi z'abasirikare ng'orunde sente ahabw'okuba kuturakwate nitwiza kuba ntukudisipulininga kinyamahe ahabw'okuba n'okuba n'okukorera omu nsoro. Ebyo bikiri aho Meja Ninsiima yatarabiramu emishango endiijo eyabeeremu okutoroka omu mahe obwiti hamwe n'ebindi. Emishango y'okutoroka omu mahe ey'okweyeta ekyotari hamwe nana okwita nana okuba okusangwana na ebijwaro by'amahe n'ebintu military stores ningashi ebintu ebikwato by'abasirikare. Omushango gw'okweyeta omusirikare nigubaasa kurugamu okukomwa kumara emyaka 7 omu nkomo gw'okucandikirwa omu cap 301 omu Penal Code Act. Habwa Sky TV enshonga ndi Martin Nebye. Ibare mnonga Martin Nebye abo makuru ago twayongerayo umbyemizano timu ya Mbarasti yabasa kusinga Ndeje University na gore mwe Arusha. Umpira ogu gwaba omucayi cyakaceka kandi omunyamakuru weitu yahikayo. Ekigendera kyaffe ekya kwangula ekikopo kubanga twazze n'ekigendo okulaba nga tufuna points ge makulu gokka agabadde mu mupiira guneeno. Bonasi yandibadde ya golo nyingi naye tusobodde kuzikozesa. Emikisa tugifunye naye tetugikonvatinze naye twebaza Katonda yali tusobodde okufuna point zituyambeko okulaba nga tudda ku table era tusuubira nti tujja kweyongera okwekuumira waggulu kubanga points zino zituwadde ekifaananyi kinene nnyo. Kama twatambudde bulungi twatusena obulungi tetufunye buzibu mu kkubo era tuvuddeyo teri alwadde. Unfortunately tufunyeemu red card mu ttiimu yaffe naye tekisobola tujjako kusamba kapiira kuba ffenna tusamba kapiira ke kamu ate tulina ebigere bibiri tulina emikono ebiri ffenna tuli bantu. Okutujjako omusambi oyo kitukosezaamu ffenna wakuba mulabanga ababadde n'amaanyi ageeyongeddekokko naye kitukosezaamu kuba tubadde out of number ng'ate eyo tubadde twetaagira abantu okwongerako mu maaso balina kuleeta akola ki agenda kuzibira kituli kyo ne mabega kitukosezaamuko. Ago nibwo twatwinire omu makuru ag'ebyemizano twahikaho omu kashonshoreke ak'ekishakuzo hamwe n'ekiito kyakyo. Leka Michael Karo Karungi atushyizeho ekishakuzo cy'izooba. Usibire kungi abarebi ba Sky TV amazina ni Michael Karo Karungi kandi nakwakira omu kashonshoreke ak'ekishakuzo n'ekiito kyakyo. Ekishakuzo kitu cy'izooba eri nikigira ngu shakushaku bwira ntotori bwashesha ntotori oba nazahi bwira ntotori bwashesha ntotori oba nazahi mumpenyena yanje mitire kishakuzo ekyo kandi mbatware omubutumwa obuturi kwiha omu kishakuzo eki. Ekiito kyakyo nikigira ngu n'akahanda karikuza kwejuna kweyamba
n'ekigambo ekinaba ninteekateeka kuteekaho konka kankireke bitu nimpamyangu mwamanya akahanda ako ahikarukuza mbwira ntotori bwashesha ntotori ekito nikigira ngu n'akahanda karukuza kwejuna ningashi kweyama omuri ekyo nitwega muki omukishakuza ekyo nitwega mungu n'obu wakukorota n'obu wakwira bukirabura hino orurengo oba orihikamu shana wayenda kuba ow'omutaanaho abandi kandi nabwe nyowe omu generation yange obu ntarikumanya ekishakuza eki ninkiheereza abantu abatakashwire abatakashwirwe oba oyetoroora oba ogirota emyaka erahika oshange omubiri gwakubanja ogw'omuntu oba otaraziibwe nawe oba otakuzire nawe kandi oba otakuzire nawe butosha mbwenu kuba orahike oragirota so ebyokusigara nitugambira nyowe ndi single I am contented tiina omuntu n'omwe arikubaasa kuba contented nan'obu asingle obe nomanya ngu emyaka yawe yokushwerwa ninga yokushwera kekahikire nahabwekyo mweyiye mugire orundi orurengo orumwahikamu eyagenda etiine mukuru egenda bwira mutakaruga ha Sky TV kandi mutukuratire aha mikutu yitu eya social media aho oratushanje oraikinge okomentinge osharinge ugambe ebyo nabyo bigumire mu Runyankore konka nimpamya mwabicenga mbwenu murare kurungi nasigara mu Michael karo karungi otaroga ogo yari Michael karo karungi hamwe n'ekishakuzo cy'izuba beitu agutwa twinire omugenshonga agomwa abazyogu gagarya agandi ogarinde izoberi ya nyenshakare eshaha duzozumwe natsigandana kwakunda wanukityaho amakuru kandi nyongera kweta iwe wena kutwedeitaho akigunda cya Sky TV University in ebiro mushanju neza kubera Good Friday basa kutwedeitaho oshemerere nitwe izobere natsigandana kwakunda kankwendeze okurara kurungi